بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jarinya murah-murahan yan kamu biya mga imalog pa waktu ini lukay hapag tatagtaran sin kita niyo sin pagbuka amoy nyari ha programa sin kita niyo kablal iftar hari pa sumampay in pagbuka sin kita niyo na hati niya mag-alop-alop kita niyo rendi ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amoy magbako sin panumtum nato serta magmaingat tungod sin aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala hauno na pakaradyaan jimat to kanakauna iban sin mahuli inyad to ring ha mga kaunahan sin kita ni matihon insyaallah subhanahu wa ta'ala supaya mahinang sawasa in amal ibadat na to labiluwa na to dari ha bulan Ramadan. Jari ni ha waktu ini yari in guru na to mulia amoy in tagsuko sin waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala limihil kato tanyo patumtum pengajian amin ha supaya kahalian na to hindi mapatuthilangon insyaallah subhanahu wa ta'ala ina ko magpaluway hitokbal ko in Sheikh na to wayron na rukaing dayang kan Sheikh Mahir Gustaham pal yatafadal siyadatuhu mashkura. Jazakallahu khairan Sheikhana. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In sasalaman ini panagnaan niya yukab sin kahanungan katuan amuna in kalima salam in hagitungan niya rahmah amuna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh in hapusan niya barakat in maksud hati niya muna in manusia suay mauning kahanungan hagin hawabaran niya tumayma sinuno na pangadjian makawa laway din ha Quran iman ha sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga kakasi palanggunganan ha agama Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala hamahapon ini pangadjian nato 5 pakaradyaan tiranan hikaon sinbala hakauman apabila ini timarrang ha mga manusia. Ini ni hadis kaya riwayat hi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qal naginiya akbala alayna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqal ya ma'syar al-muhajirin خمس إذا ابتليتم بهن أعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يؤلموا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مدت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المعونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منئوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا أتوكا لم يمطروا إن سمنوا ولم ينقضوا أهد الله وأحد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم إن hinapusan siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله
ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. In hadis kabakan nato asahihul jami' haumbol 7,907 tagwalo. Longsin muhaddith Syekh Albani rahimahullah khulasa hukum niya inagini hadisun sahih. Kabakan nato risab ha sahihut targhib iban ha sahih Ibn Majah ha umbol 2,200 kaanuman tagdua. In panagnan siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis din kan Abdullah ibn Umar inagi niya nagilalawangan siya di matungkamu in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagsabda siya, o kamu mga muhajirin, 5 perkala apabila kamu tandasun sin 5 perkala ini, iban magpatilibon ako amin abutan niyo in 5 perkala ini. Ika-isa, wayroon tuud tumampal fahisha kakahinang zina hakauman, sahingga patarrangon nila in kakahinang yaon, buat malingkan lumatag doon kanila in kasakit-sakitan mapangsan, amin wala pa naahon hamasa na kauna. Amiyatin panagnaan mga palanggungan haagama Islam. Apabila piyatarrang sin manusya halom kauman nila in pagzina, in kakahinang zina, tartantu paaunon sin Allah subhanahu wa ta'ala in kasakit-sakitan mapangsan. Amun wala pa jimajato hakaapu-apuan singkitan yun nakauna. In mga ini mga palangguan na agama Islam jimajato na. Hahula Republic of Congo, Democratic Republic of Congo, hawak tuman timarrang in pagzina hakauman naaunin sakit AIDS hula nila. Sampay in kamatauran kababaihan nila hiyugdan sin sakit AIDS, sampay pamasa ini naglalawag sin ubat bang biyari ni kaon. Sumuno siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kita niyo mga bariman inini siyabot namo parsabawan apabila ini maun hakauman tartan tutuud maunin bala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarwa siyabot niya iban wayroon ding hadi magpajukup sin tupungan iban timbangan buat malingkan paratungan sila hapdi iban lando kasigpitan sin pangabuhianan nila iban pag nakuraan sila sin nakuraan niya. Allahu Akbar. Duara, apabila in magdararang di nila pagpajukupon in tupungan nila, bang sila magtimbang di nila pagpajukupon in timbangan nila, doon nakaununo na parkala sibu da in timbangan yan bulawan atau akan timbangan ista atau akan bukas atau ununo na apabila di na pagpajukupon atau maaun na in pag-akal doon hatimbangan tertantu tuud paratungan na in kauman yan sin Allah Ta'ala hapdi atau akan gutom lando kasigpitan sin pangabuhianan. Hati niya minsan pabiyari in tuyo niya mag-usaha wayroon da mahinang niya palangguan ha agama Islam kasigpitan da siya lumawag sin kabuhianan niya. Di niya pagkana naman in alta niya biya sin sa kaula-ula biya kau nakakita amun saan liunan mo siya tuwig bihat to in sigpit mga palangguan ha agama Islam. Pagubos siya siyabot pa niya pag nakuraan sila sin nakuraan niya apabila jumatu in parkala pag-akal ha pagtupong iban ha pagtimbang tu parkala in siyabot sin nabi in jumatu hapdi halom sin kauman sigpit sin pangabuhianan iwan pag nakuraan sila sin tauan niya. Yawi kitaon na to hinangon upamahan in Marawi City. Mga palangguan ha agama Islam bang kitaon na to hawak to naon timaud in pag-akal ha pagtimbang iban ha pagtupong jimatu hindi nila pagkabayaan jimatu.
Inini mahinang siya pamintangan sin tiap-tiap siulangan din katutan niyo. Sampay jumatu kaya pag nakulaanin kauman nila in alta nila amo in piag-usahan nila sin pila tahon na limabay tipon nila hangka sa saatda hangka bulanda 2 bulanda 5 bulanda nalawa daing kanila wayroon makapinmisan unin sampay simigpit in pangabuhianan nila sampay tuan naaon na in pagrali paghapdi sin tao halawom sin refugee camp ato kanong tawian amin temporary shelter pagtawagon bihaon na inini adakala in sabab sin bukon pagpajukup sin timbangan bukon pagpajukup sin tupungan doon nakapag-akal hapagdarang doon nakahaun-uno na pakaradyaan pagtimbang wala na imamu asabab ini piaratungan sin Allah Ta'ala bala in kauman nasabot na ini katu ibandi na sila magpagwa sin jakat sin mga pangarta nila buat malengkan di na sila panaugan hangka tuulan dahing hataas langit bang bukon sadya ha mga binatang ato mga kahayup-hayupan wala na sila iyulan subhanallah pama sila kerihilan riziki sin Allah subhanahu wa ta'ala pangarta piyagbiusan sila sin Allah ta'ala subay nila tunayon in zakat sin alta nila sabab apabila kauman jumatu hindi na pagtunay sin zakat sin mga pangarta jumatu hakauman hindi na sila patuan minsan ulan bang sadya bukon sabab sin mga kahayup-hayupan hakauman niyaon hasabab sin manok hasabab sin sapi sin kambing iban sin kaiwanan pa tartanto minsan hangkatuulan dito sila patuan ulan sumunod na sabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam iban wayroon nagbaluwa janji iban di magad kasara-saraan sin Allah Ta'ala iban Rasul niya buat malengkan papag nakuraan na sila sin Allah Ta'ala sin kuntara nila na kawaundeng hakyung kuman 5 nila ini ni maray manjarita na upamahun inhula sing kita niyo duwara in narugtol nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila in kauman sin Muslim di na sila magpanunay janji iban di sila magadahukuman sin syara sin Allah Ta'ala injumatu mga palangguan ha agama Islam nasabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam papag nakuraan nakita niyo sin Allah Ta'ala amun satru sin kita niyo pag-ubos siya unin pagkawa sin kawasak kawaon din hakyong kuman 5 na to Masya Allah jima to nahula na to aum kita niyo pagsultan maray baha din ha mga sabab may ta nalawa na in pagkapot sin hulata iban sin pag nakurata iban na sin hulata amun kato pangalta takato nalawa din kato sampay pagkawasa maray baha hasabab wala na kita niyo miyagad hakasara-saraan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab amin siyabot sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang jumatudi na magad hakasara-saraan sin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya papag nakuraan na sila sin Allah Ta'ala in kauman yan sin kuntara nila amun ato nila kawaon din hakyung kuman 5 nila di maana by force kawaon din kayo minsan kaw magmawkaw di kaw mabaya wayroon na mahinang nabihan hantang mga palanggungan na agama Islam apabila duwara in marugtol bangkaw di na magpanunay janji paubos di na in kauman yan magad hakasara-asaraan sin Allah Ta'ala kasara-asaraan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tartan tutuod papag nakuraan na sila sin Allah Ta'ala ding ha mga kuntara nila kawaon din hakyung kuman 5 nila bihan mga palangguan na agama Islam maray baha kalu-kalu subay reviewon sing kita niyo amuyan in sabab bang mayta nakawa din kato tani in pagsurtan bang mayta nalawa din kato in hula nato bang mayta in sampay kauman nato na judya na habiya sin jimajatu bihaon
Sumunod nasabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban wayroon piyang hukum sing kana Quran nila in kitab sinallahu ta'ala muna in Quran, iban wayroon kimawaha piaturon sin Allah, buat manlingkan paunon sinallahu ta'ala ha antara nila in magbuno biunuin. Nabihaon, ini namay tayo Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila in kana Quran na to, di nila hipamarinta, in syara' sinallahu subhanahu wa ta'ala, paaunon sinallahu ta'ala haantara sin muslim magbuno biyunui haantara nila. Nabihaon mga palangguan na agama Islam, kitaan nyo bago-bago rin election, sa kakitaan nyo maglawlaha siya magbuno, kakitaan nyo in pinakamataod na tuod rido pagtawakon hama sa bihaon, hakaw man sin muslim. Kita kau halanaw, kita kau ha Maguindanao, kita kau roon ha longta ha mga basulta ini. Kakitaan mo. Maray baha in narugtol sing kita nyo, hasabab in mga nakura na to, di nila na hipanghukum ato kandi nila na pag-agaron hipanghukum in aturan syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palangguan na agama Islam, inyaw 5 pakaradyaan tiranan maun in bala hakauman apabila timarrang ha mga manusya. So in nasabot kasara-saraan, 2 in nasabot niya apabila in tawdi magad ha kasara-saraan tartan tutud kapag nakuraan sila sinallahu ta'ala sing kuntara nila, hikaruan niya apabila in mga nakura di nila ipanghukumin kasara-saraan sinallahu ta'ala tartan tutud maunin pagbuno biyunui haantara nila. Namay takbay ni mahal ra in syara muslim. Uno to din maksud sin syara sinallahu ta'ala in syariah ini. Tuan, mga rayang, mga kakasi, palanggungan ng agama Islam, hikaysa niya may tapiyaw sinallahu ta'ala in syara, hipagparihala sin pag-agama sin kita niyo. Sabab in kita niyo muslim, mga palangguan na agama Islam, nangahagad kita niyo sin awon kabuhi mapuas sin kamatay na to ha dunya, iwan awon paghukum haadlaw susungon. Nabang kita di na to, di kita niyo magad ha syara sinallahu ta'ala, di na to maparihala in pag-agama sin kita niyo. Ang pabiyayta sinallahu subhanahu wa ta'ala alam sin Quran, wa may yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Apabila nambuk manusia nag-agama siya, naglawag siya sin agama duway din agama Islam, tartan tutudi tay maun kaniya iban haadlaw susungon lamud siya mga jumlan sin taon naluluwi. Inna ad-dina indallahi al-islam. Yamu ini mga palangguan na agama Islam. Na in mga yaon, biya na sinagi, may ta nasabot kasara-saraan na karuwa, siyabot. In subay kita ni magad, hakasara-saraan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Syekh. Amin ini mga palangguan na agama Islam, hikaisa biya na sinagi ko, hasupaya maparihalain pag-agama na to. Hikarwa, biya na sinagi nasabot, bangin, kauman yan, di na sila magad, hakasara-saraan sinallahu ta'ala, papag nakuraan sila sinallahu ta'ala, kuntara nila. Kawaon, din hakyong kumanlima nila. Biya na sinagi ko kaina, na maray baha, amuyaonin na rugtol, sin mga nakaw na rin kato taniyo, nalawa din kato tanin pagsultan. Nalawa din kato tanin mula na to. Mari, baha wala na kita rin miyagad. Hakasara-saraan sinallahu ta'ala. Sa baba mo yung baita sin Nabi. Apabila ini jumatu. Apabila jumatu hakauman. Di na sila magad. Hakasara-saraan sinallahu ta'ala iwan sin Rasul niya. Papag nakuraan sila sinallahu ta'ala. Dahin nakuntara nila. Kawauning kawasa. Dahin hakyum kuman 5 nila. Nabihan minsan pag kita magulak sultan uiron na biasin na kauna. Nabihan mga palangguhan agama Islam.
na nakarwa. Hinikarwa hadis sa hinapusan sabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin mga nakura na to. Apabila di nila nausalon, di na sila magada kasyara-syaran sila Allah Ta'ala, paunon niya haantara sin Muslim magbuno-binuy. Nabiyaon, jimajat wala na to. Hamaray ba ha? Hawak to wala man kita nimiyagad, wala man na to yusal piyang hukum in sara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin aturan piaturo sin Allah Ta'ala, naawin pagbuno-binuy haantara na to. Na may ka, mahal ka yung sara. Uno to di maksud na ita kita sabay magad, hasara sin Allah Ta'ala. Ikaisa niya, ipagparihala sin pag-agaman na to. Hasupaya maauning kahanungan, sin pag-agama sin kita niyo. Biya na sin kain na panagnan niyo kabko, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hasupaya maawing inulong, suway maawin in kahanungan, doon muna tumindog ha pangatayan mo, haginhawabaran mo, hakaulpiil mo, sampay haakal mo, ang kanapagtagon sin mano siya on wakto, bangkaw lumingkod na halilingkuran amin jambangan sin surga, madawhat mo in peace of mind, kahanungan sin pikilan. Nabang na to, ukahon, in kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala ha suratul Baqarah ayatan gatus kauha antagunum dungdungin yung marayo in dua ti Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Masya Allah. In panagnan piyangayo sin Ibrahim kahanungan. Sabab tuan minsan diari nintawd sinalta sin kauman yan. Apabila wairun duning kahanungan, wairun peace in order niya. Tartantotud wairun puspa idda. Di mura mausal in mga panyap, in mga alta, in mga natural resources niya, di mo siya mausal katahan. Bihan mga palangguan ha ang Islam. Biarahantang sin magpuasa ini. Bang bukon in pangatayan mo, timutumtum pa Allah, in dimila mo zikir pa Allah, sabab doon mo ka na naman in kahanungan sing kinhawabaran mo. Bihan mga palangguan ha ang Islam. Ala bidhikrillahi tutma'innal qulub. Masya Allah. Apabila in mano siya, madaran siya, wala niya liufa in Allah Ta'ala, nagzizikir siya fa Allah Ta'ala, kana naman niya in kahanungan doon hagin hawabaran niya. Apabila lima sakaw, wayrun kalasan mo piyapan jari sin Allah Ta'ala limabi, in lasa mo pa Allah, daing hakatan piyapan jari niya, iban parasul niya, salta bangkaw lima sa hambuk mano siya liyasa mo siya karna sin Allah, kana naman mo inlimu sin pag-iman. Bihan mga palangguan ha ang Islam. Na inlima parakala na sabot sin kita niyo. Lima pakaradyaan, tiranan, hikaawon sin bala, hakauman, apabila siya timarang ha mga mano siya. Na maray baha kita niyo na magbista, maray baha na hinangsin kita niyo, hangkan dawa jimatu in nasabot yato. Hikaisa nasabot, apabila timampal na inzina hakauman, bimakna, timampal na, timarang na manusia, di na magtapukin manusia, hapaghilangan sin zina, paaunon sin Allah Ta'ala, in kasakit-sakitan mapangsan, wala panaon na kauna. Hikaruha na sabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila di nakita ni magpajukup, sin timbangan, sin tupungan, ha mga sila magbibisnis, mag-uusaha, paratungan sin Allah Ta'ala kita niyo hapdi in kauman yan. Hapdi, pangubos, kasigpit sin pangabuhianan. Hikatunya, papag nakuraan kita niyo, nakuraan niya ya.
Sumulo na sabot niya, apabila in tauta ka alta, in mga alta di na pagtukbalan zakat, di na kita niyo paturunan ulan din hataas langit. Bangsad jabo kung sabab sin mga kahayop-hayupan, mga binatang, tartanto minsan hangkatu ulan di kita niyo patuan ulan. Nabangin kauman yan sin Muslim, Di na sila mga nakasara-saraan sin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya. Unutuan, tartan tutuod papag nakuraan na kita niyo sin Allah Ta'ala kuntara na to. Kawaon din hakyum kuman lima sing kita niyo. Ini kalima na sabot ko kaina. Apabila in nakura sing kita niyo hakauman Muslim, di nila nahipang hukum usalon hipanara. In kasara-saraan sin Allah Ta'ala min piaturun niya muna in Quran tartan tutud paunun sin Allah Ta'ala in pagbuno biyuno iha antara sin kita niyo. Main kahalgaan sin syara bang kita niyo magad opposite niya yan to. Tiyan na mauning kahanungan. Sabab in maksud sin syara biya na sinagi ko ipagparihala sin pagkagama na to. Ipagparihala sin kawuhi sin kita niyo. Intanda ni Allah Ta'ala nagparma na lang sin Quran. Man katala nafsan bigayri nafsin aw pasadin fil ardi pagkaannama katalan nasa jami'a wa man ahyaha pagkaannama ahyahan nasa jami'a. Masya Allah. Apabila nakabuno kita ni sinambok tao wayroon dusa-dusa niya atawakan hiluhala na tuwin kauman biya sin sa kaula-ula nakabuno kita niyo singkatan mano siya hababaw gumi ini pagtako niya to Sheikh Biao na kuan crimes against humanity, wars against humanity. Subhanallah, lago sin dusa Quran bihat to sabab yang piaw nin syara aso pa maparihala in kabuhi sin kita niyo hikatu piaw din na mga maksud sin syara hasupaya maparihala in intellect na to, in akal na to, in pikilan na to. Yan mga palangguan na agama Islam. Ang kandasan, inkatano nung makahiluhap akal, makakanihakal, automatic na siya magtoy haram. In mga pagsyabu, in mga pag-usal marijuana, in katan makahilo. Akan na may ino ka mga palangguan, in Muslim di siya man diri minom alak. Sab din ha mga hambuk din hadto, mapuas din beta sin Allah Ta'ala, in siya najis, in siya haram kato, sabab sin makahilo ray sab sin pikilan. Pihan mga palangguan na agama Islam. Na wayroon kahanungan sin pikilan sin manusia. Hikaupat, hipagparihala yan sin tubuanan iwan kamaruan. Inhi kalima niya, may tasubay kita niyo makadhasara, dahil na mga maksud niya, ipagparihala sin pangalta sin kita niyo. Na, in alta, usalon mo siya, hipagparayaw sin pag-agama mo. Hipagtuko, hipagpasandang sin pag-agama mo. Hipagparihala sin pag-agama mo. Usala in alta, hipagparihala sin kabuhi mo dunya. Iban akhira. Usala in alta mo, doon, hipagparihala sinakal mo pangadji ka usalain alta mo bang mayan pangadji yan in ilmu yan ilmu magmumpaat pamano siya iban pag inhawabaran mo magmumpaat kayo mga adlaw susungon usalain alta hipagpakaon mo hipagnapaka mo anak asawa mo ayaw mo balis kata in aga mausalon mo hasupay ka magkaalta dihan mga palangguan na agama Islam inyat to nasabot sing kita niyo hasabab sin tungod pakaradyaan tiranan hikaon sin bala hikaw man na to bihat to kahalaga bang mayta kita niyo suway makadasara biya na sin agi din ang mga maksud amon lima na sabot yadto ipagparihala sin agama sin kabuhi sin akal sin tuhuanan iwan na sin pangalta sin kita niyo nasuway kita niyo to makad asara na bang kita niyo di makadasara biya na sin agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kain ng sabot na to papag nakuraan kita niyo sin Allah Ta'ala satro na to kuntara na to kawaon din hakyum kuman lima sing kita niyo
Bangin mga kanakuraan na to, di na ipag-usal nila in Quran, in Petron sin Allah Ta'ala, ibang kasara-saraan sin Allah Ta'ala, di nila ipanara kauman nila, paawnon sin Allah Ta'ala, magbuno-buno ikita niyo, halom sin kauman na to. Na, yan mga palangkuhan na agama Islam. Hingkain na to, pa mga sila lang ta nag-uusaha-usaha, nando kailo, bang ka mo magtimbang, parewan nyo tuod, bang ka mo magtupong, parewan nyo tuod. Sabab na malakgo in effect ni head tuwang nato marugtol. Para tuman kita niyo hapdi. Pasigpito din pangabuyanan nato, papag nakuraan pa kita niyo sintawan niya. Mari, bain marawi sita, natin narugto nila. Sabab yung mga tao yaon, makusog mag-business ha, katuan? Naon lang alam, sabab bimbita, apabila narugtulin duwa ini, amin, di na magpajukup sin pagtupong, pag-akal na pagtupong, mag-akal na kita pagtimbang, napaunon magtuituin taon. Hapdi, gutom, minsan pa berin alta in taon sinalta mo, para tuwan kayo sa lagutom, pausyaon, pasigpito rin pangabuyanan mo. Kapag nakuraan pa ko sintawan niya, namo na mariin jima to. Pila po tahon tipon nila in pangalta nila mga palangguan na agama Islam. Paubos ang kasasat, pag nakuraan sila, hintawan niya. Paubos siya to, bihaon kakita mo mga tao, naghula, long tabihan ano ba ini, temporary shelter yaon, evacuation center yaon, sampay pagkaon Panginoon, masigpit ka, tuhan, nang mayroon taba, mataon na yung tinawang, sa masing kasigpitan. Paubos yaon, masigpit sila mga langsing pangabuyanan nila. Namaray baha, mga palangguan agama Islam, yung mga narugto, Allahu alam, ini agad biasa tasajayin hadisa, katuan, na adakala, hindi na mga narugto nila, amuin jima jatuyaw. Wala sila, nagpangakal sila long tabihan, at abo kundi sabkatan, aun adakala, undayin kanila, naun waktu yan, magkalapay ba yung mga tao marayaw, si mga bihan yan, pakaradyan, apabila jumatuha kauman. Nabi kato tanyo ni biya umbe na sinayo kain na beta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila in kauman yan sin muslim di na sila magadha kasara-saraan sin Allah Ta'ala iban sin rasul niya papag nakuraan na sila sin Allah Ta'ala satru nila kawaon din hakyum kuman lima nila. Nabi umbe na kita pag sultan ka tuan way runay mula taklaim ta mugun na kato aminin reality na dito sa bakwan na yaon da ba masilong taon da sultan ta baita na niya aw mga lima nagganap ang kaya mga labi na kauhanin taon si sultan so timaud na rin ang mga din na nakauna sa na sultan nakita wayron na bukod na hula bi pag sultanan ta nakauna bat bang tayo kita sultan ako sin Sulu sultan ako sin Maguindanao sultan ako sin Maranao Lanao sultan ako sin Basilan so in reality in Sulu under Republic of the Philippines. In reality, in kasabunan in Basilan and the Republic of the Philippines. In era kataan, magkawa sila din na Philippine National Government. So, babae ko iban sindi, timarang hadis ini, maray baha sa jaka, tuan, doon ka nagsa kita ha doon, sabab namutawan kita, wala kita miyakan, hakasara-saraan sin Allah Ta'ala, iban sin Rasul niya, kaya minsan pabihat to na imbiyaon Ramadan, mangindua kita niyo, murah-murahan, ibalik kato tanyo, sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in mga pakaradyaan niyaon, yari, inambuk, guru sin kami, Sheikh, nading alim yari ribiyaon iba ni Katuan Zakaria Muhammad inyat to murah-murahan makakawa kita ni pangadjian mga palangwan agama Islam pianasin agi ko minsan pa ayaw manlingkat pangadjian makawa na to hadwaa hinabi Allah Ibrahim kita niyang pingayon niya kahanungan di na inhula bang aon kahanungan maluhay siya maglawag sin kabuhianan Masya Allah murah-murahan inyad to mga palangguan agama Islam. Masya Allah. Ingka ko inibi, pangadyan ta sa jamin, dua si Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim, inagi niya, wa idh qala Ibrahim, rabbij'al hadha baladan amina. Ang panayasugpatan, warzuk ahlahu minat thamarati, man amana minhum billahi wal yawmil akhir.
Minsan in kauman yan, hipusin natural resources. Yaunin bulawan, yaunin oil, yaunin gas, natural gas, yaunin katan, nickel, uno na. Apabila wayron kahanungan niya, di mo wayron na kamumpaatan niya. Minsan pa biutangan mo mo, di na ka makapanaw hamol. Sabab sin wayron kahanungan. Na, kita ni Biarin, dua ayat tu. Bukong bumari ka mo ng alta, sa inmuna muna pa ngayon mo kahanungan. Ang mga manusya, multimillionaire, billionaire sila, sa uwi kahanungan sinakal nila, sinpikilan nila. Nang kanin pa ngayon mo muna, aun san dua pa yung Hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya kau mamiminday sin pangatayan, ya Allah, pataptapain pangatayan ko doon pag-ibadatan, iwan pagtaatan kayo. Masya Allah. Kahanungan tuan. Narin ha mga kahanungan sin pangatayan, biyayta sin Allah Ta'ala. Yarin sikreto katanalom sin Quran, biyayta sin Allah Ta'ala. Ala bidhikrillahi tutma'innal kulub. Masya Allah. In pagzikir tuan, madauhat sin pangatayan mo yung kahanungan niya. Doon madauhat sin pangatayan hapag zikir mo pa Allah Ta'ala. Yan mga palangwan na agama Islam. Apabila in pangatayan sin manusya gimagantong sa pa Allah Ta'ala, taratan tutod madauhat niya yung kahanungan. Diyan mga palangwan na agama Islam. Kandasan siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya halwatun khadira. Masya Allah. Malimu khadira, greeny. Bimakna, amin balog-balog mga tubo, mga panginanong nanggagadung-gadungan. Masya Allah. Naanta dua, inawang niya mata. Apabila in pakaradyaan yan kasuwan sin mata, magad in hawa napso niya. Sumunok kaniya. Nabihan. Kandan mga palangguan na agama Islam, hasupaya di masasawin pikiran sin kita niyo. Di masasawin ginhabaran na to. In pangatayan na to, wayroon dapat suway tumaallukin hawa napso pasara sin Allah. Amo yan in daraugan sin tiap-tiap siulakan. Na inunahon na to, kahanungan na kauman. Kung mga daw hating kahanungan, bangkitan yung magad hakasara-saraan sin Allah Ta'ala. So bangkitan yung di magad hakasara-saraan sin Allah Ta'ala, injumato ya masyayikh na, siyabot sila sallallahu alaihi wasallam. At pabila yung kauman, di magad hakasara-saraan sin Allah Ta'ala, huling pajatuhon, papaglakuraan sila sin Allah Ta'ala, sinkuntara nila. Matawad na ula di majatubihaon. Kita na kamo sin Lebanon, kita na kamo sin Libya, kita na kamo sin Syria, kita na kamo sin Yemen. Hawak tumari baha, miyaling kita niyo, then hakasara-saraan sin Allah Ta'ala. Pag nakuraan kita ni sin Allah Ta'ala, yung kuntara na to. Kawaon, din na kiyong kumanlima na to. Allahu Akbar. Subhanallah. Na indarauhan na to, makadsadya kita ni pasara. Pag sampai specific, bangin na kurak na to, di na magad, hakasarasaan sin Allah Ta'ala, di na ipanara. Paunin sin Allah Ta'ala in pagbunog, yun yung antara na to. Subhanallah. Kanawayron to dapat, so wala kita ni makadasara. Sa babating karayo, kati kung maksud sin syara ka tuan, pagpanihala sin pag-akama mo, papanihala in kabuhi mo, papanihala in akal mo, papanihala in tiwanan mo, pag-hula-hula mo, masanyang ka, wala na, mayroong problema, minsan kung maglawag kabuyanan, wayroon kabubukaan mo, kahanggawan mo, sa mablawling kahanuman katan. Madawhat mo. Bihan mga palangkuhan na agama Islam. Adlaw-adlaw, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Impanagmaan tuwan, tiyukbal mo, kahanungan, patay manghod mo. Hangkad dati Rasul sallallahu alaihi wasallam na mayta, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhum tahabbtum?
afsus salama bainakum. Ito rin kanungan. Subay na maunin kanungan. Bimana in tao, mahanong siya, masanyang siya. Yun yung kasanyangan, madawat niya. Yun yung peace. Tikbal mo yung peace, yung sumuno niya. Bangyaon mo siya kaya aun kahanungan, maunin ulong mo. Nabang nato, piyaw na, indukal na to. Pagkita niyo sa Jaya TV lang niya, makakaguro na ikaw magdungo, ang mungmung sa katuhan na bihan. Na, kung ano pa kita niyo makasayo. Biyarin na to, madawhat na to, bang di kita niyo makadasa kasara-saran sin Allah Ta'ala. Murah-murahan biya 5 minit na kuman niya to katuhan, palisag unong. Inyad to, pangadjian, hadwa, imam sin mga tao di magsisirik. Ibrahim alayhissalam. Ang kanda siya ni pagtuhon sa jakat ang katanduan niya. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Tiwura siya. Kati kuno. In function sin kayo katuan. Kayo. Manulog. Sa doon kan Ibrahim, subhanallah. May ng air condition. Sabab na ita, in pangatayan niya wala na hagin niya uning kahanungan. Supot tunggal Allah Ta'ala doon halawin sin pangatayan niya. Di siya tudmamaya dumilimbang iban sa kutufa Allah. Amayan mga palangguhan agama Islam, murah-murahan, inyad to, makaw na to pangadjian. Kato tanyo, bang mayan kita nyo dahilan karayawan tutong basantay maun in pagpuasa na to. In hinapusan niya, ganapan ko tungod sadya nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya luki si Imam Bukhari ban Imam Muslim hakitab nila karwa Sahih Bukhari ban Sahih Muslim hadis din kan Abi Hurairah radhiyallahu an hadis qudsi inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibn Adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana azzi bi. Ang panasyabot as-siyam junnah. So panagnaan siyabot sin Allah Ta'ala ingkatan amal ibadat na to dihil niya na malaikat re-record si malaikat ibutang niyan hakitab mo sa inpuasa siyuko yan sin Allah Ta'ala pag-usampan niya kita bihitan bukun hat siyuko niya bihitaan niya pa kita junnah ay bimakna ay wikaya aw satr minan nar taming mo din na pinarka jahannam. Masya Allah. Amura kuman beta ni sab kita sugpatan na ayura kita tud magbisara luog lama. Sabo kita nang pupuasa. Ito kay panglangan. Sampay bang aon kumalukato. Iyan untayin kita puasa. Puasa ako. Bihad to. Na pag-uusan pa na siya put si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Intaw magpupuasa aon doa kakuyakan niya. Ikaisa apabila dumatong na in pagbuka niya. Ay bimakna doon na kapagbuka niya waktu linugom na yung matasuga ataw adlaw ay laya. Na ingkatan magpupuasa makuyag sila sa wab na tangbos nila. Imabot sila. Naglami-lami dihil ka niya sin Allah Ta'ala. Hikaruha hasabab sin puasa nila ipagbak nila in Allah Ta'ala magbay mata sila adlaw susuman. Na sabab tuan sin pagpuasa na to makapagbak kita niba si Allah Ta'ala magbay mata. Allahu Akbar. Sabab sin puasa. Pagubos mo kung hati at tin puasa mangayon siya ta Allah Ta'ala sa taatun niya yung tao nagpuasa kanya. Ya Allah, nagsandal siya hapdi uhaw. Ibang wala siya simuk paasawa niya. Hasabab din kako habiyaon niya Allah pasapaat ako kanya. Masya Allah. Quran damikyan biyatura. Ya Allah, wala na siya kulang na yung pagtug niya sindum. Adlaw, hasabab pagbasahan kako. Nagtahadjud yusan mo biyasa mo inayat sin Allah Ta'ala. Pasapaat ako ya Allah. Allahu Akbar. Nabukon hatyat to aun specific lasok bima na aun gate hadlaw susungon. Specific sadya in mga yad to exclusive pa mga nagpupuasa. Sheikh? Pagtagon nyo ka, lahu babur rayyan. No. Bab ar-rayyan.
Wayroon pasurun hang sulag tao mapuwas tayo ng mga tao magpupuasa. Apabila last tao magpuasa nakasudla, tambulon na. Wayroon na makasudway. Amo rin tao magpupuasa. Sabihan mga palangguan na agama Islam. Yan halaka sin pagpuasa ini. Rukun pa isab sin agama na to. Ang kandawa Imam Az-Zahabi na kaiyan. Intao balog-balogan wayroon uzur niya. Di siya magpuasa, labi indusan niya. Labi siya, din hanakahin ng zina, iwan nag-inom alak. Subhanallah. Sabab rukun sinaka may Islam. Bima na balog-balogan ko, wayroon mo, way uzur mo, wayroon. Mga makusog ko sa akin. Way sabab uno-uno. Asara. Nakatoy ko no. Kublan ko, may tanakayang bihati Imam Az-Zahabi. Labi yan niyo, rin na kayo ng kauzina. Iwan sin nag-inom ka alak. Hadi sadya ko ito muna isip pagpuasa. Yung pagpuasa na ito, ini matay masadya, bangkitan niyo, makada aturan pagpuasa. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na bangkitan niyo, makada akal-akal na ito, naman ito yung problema. Katuin maagad na, ito, asal dadlaw, adaw nadlaw paghukom. Na magsusundawin tao. Adlaw susungon. Malingkat pa yun, siguro mo na rin. Kaso pa, mayroong pagsusun. Mahuli mga palangkuan ang kamay Islam, mayroong parungukan na mo, hambok tao, malingkan ininikyawa na to, hadis kaya na pingadjian na to, iban amin hadua si Nabi Allah Ibrahim, inunahon na to, kahanungan hakauman na to. Minsan in maghinangkaw bahay, inagisin Nabi, paunahon tuhan, in pangdaigbay, dain sin bahay. Bimakna, piyo mo na yung kaumayan, bukundakan siya, so bukundakan yung dagadik yung pangdaig mo, yung katan, bukundakan mga tao doon na pangdaig mo. Nabihan to ang mga palangan agama Islam, sababin sila ito aun hak milakay mo bilang pangdaig mo. Iwan aun day sabhak mo kanila bilang pangdaig nila kao. Nabihan mga palangguan agama Islam kahalaka sing kahanungan. Magpuasa ini nabang bukon sawasain pangatayan mo, bukon konsentratin pikilan mo, tartan tutud ada kala madawhat mo uhaw daywan hapti wayadan billah. Abang man murah-murahan tayo mo nin pagpuasa na to, nin pagsambahayang na to, insyaallah SWT mangmantaba umpayin kabuhi na to, makaabot makatangbos kita niyo sin bulan Ramadan, iban bang kita niyo patayon niya, doon kita niyo Muslim kaniya, iban amin wala kita yung nakarihil limbang, iwan sa kuto hakatunggal sin Allah Ta'ala, doon kita niyo makimatay hakalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, amun kalima subay doon kita niyo mabugto, doon kita niyo mabutas mga palangguhan agama Islam, tumtum na to, in kabuhi na to, haut da sinbang iwan sin kamat, haut da sin kaiwan, haut dalong na sin kamat iwan sin bang, atau haut da sinbang iwan sin sambahayang. In maksudad to, panagnan pagbata mo bangan kau, inending ni sambayangon kau, atin haut da ka to, haut sin pagsambayang iwan sin bang. Yan, bata-bata lang siya, pag-anak, na, bangan siya. Inending niya, sambayan mo siya. Uy na, biyan mga palangguan na kami, biyan kahupuin kabuhi, sing kita niyo, sa aun waktu, magkalikap kita niyo. Sa inyat to, patungtong kato, tanis si Allah Ta'ala, biyan na kahupo. Kita na ba yung sambayan na to yan? Hindi siya mabot 30 minutes. Ha? Siya, kamu rin maluwa, yung tarawih, sa matawad sa brakaat, sa wang normal sambayang 5 waktu yan. Mga 5 minit pang po minit murah-murahan papagbarakatun kako iwan kanyo iwan kato tanyo ang man kita nyo patayon niya doon haka Islam salam doa kanyo katan na nainghog hatiranan ini magsukol pa mga sila nag-sponsor masi magsukol katuan bang man papaungpain kabuhi mo iwan dilan pa kaukusog iwan kasay ini ni insyaallah SWT malaggo ini misan di na kita nyo makakli na kayo makatun pa tampat nyo na karungan nyo na kami kakitaan nyo na kami doon na ka FB atau rin di station atau kan nung live hawai nyo di na misan di na nag-aalop kita nyo ba ini biarasin na kapag alop kita nyo salam doa kanyo katan Ramadan Mubarak kanyo katan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palangguan sing kami haakam Allah subhanahu wa ta'ala. Ito na to na diyo mo sa lingkat-lingkat pengajian jatuk balkato din semburu kalasahan guru mulia binakan Syekh Mandu Gustaham amin paliharan sa pangakad at tawakan pangmulan sa ngayon kato insubay kita ni makad
hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ipangakan hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala amin ibadah sa lagu-lagu patuhan Rabbul Alamin. Sa bangkom yakad na aturan kawayaan sin Allah ta'ala amin ipagtagong pagtaat. Ipagtaat amin dia akan sin Allah ta'ala patungkatan. So alhamdulillah inantukatan matarang masawa inilayan ni kato niya noon inway sarapat ingkitan niyo Muslim hangan ini kaum Muslim so ikaw magmanila patuhan na Rabbul Alamin in pagmanila patuhan na Rabbul Alamin naman kau haulong riakan niya sarta natinggalan yung katan sintiyang langan niya. So alhamdulillah mga palawan hakam na Islam maray biya nagbus 2 minute na kuman in waktu singkitan niyo ipagbuka na murah-murahan long time kita yung preferred na yayaon insyaAllah subhanahu wa ta'ala na yun tulupahon in mga long ta pangindwa patuhan na Rabbul Alamin sa katiyabaan sin puasa inyan na lami marayawin ang indua kita ko Allah ta'ala sabab na aon dua diha long ta bulan atawa ka na adlaw waktu kita nagpupuasa na mustajab ko Allah subhanahu wa ta'ala. So asal-asal na kita mangindwa na patawag din dua tariha bulan Ramadan karena labi ni mustajab pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iman si mga adgar, iman si mga dua amo na sabot, nabangkil warid Nabi sallallahu alaihi wasallam na inyan to ayaw takalupahan. Ya, mga long ta uus na magbuka yan, uus na minom, uus na mga kumaon sin hulma na basta hunte mga dahil mga sundap yang hinukato si Nabi sallallahu alaihi wasallam amoy inbang kita magkainom na basta hunte indahabad dama wabtalatil uruk wa sabatal ajru insyaallah. Amoy yadto mga panuham Islam in fatwa kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ni biadag bos mabot niya ng waktu 1 minute na kuman insyaallah taala kami ta kumang katuan ikaw na hindi mga kumatamsin namun lang ta waktu simitan yung yaw nini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa tingkat pagpatumtum kato taniyo si guru nato mulia waktu ini amoy in na tayudtud niya in pakaradyaan jimadya to kato taniyo ring pakakaapo-apuan na to sampay pa waktu bihaon ini ini nasabot niya katan sabab daing haamoy ini hikaig sin kamaruan sin bangsa muslimin hikaig sin pagkatao sin kawasa sin kataan sin gaos maig din doon kanya in parsabawan sadya amin wala na to piaro limareo in pag-akaman na to na misang pabihag tulong ta in waktu na to miyabot na ini timugtub na kaluha waktu dukaing insyaallah ta'ala amoy ini kabalikan in mga pakaradyaan ito. Maid kami lapal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.